Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, anong tadara, Francia, anak kao? Ni tatang mat, siyempre, inayon ko iti lakok, tatang. Ado nga min dagiti customer ko, nga agbirbirok iti Betamax. Ay, mayak ano kasta? Ada-ada ako si target customer mo. Un tatang. Sigurado mla ang anadalos ti dara ginatang mo. Siyempre, mata. Paborikang pay, anak kao. Ay na, sayang tigasol no paburukag pailaang, tatang. Ay nawaw, panunutom mo dagiti customer mo Saan mo ta mabalin nga lakwam ida iti Betamax asan analutaw? Di kay ka di makibiyang, tatang. Amuktar aramida kanya. Padamat gayon Betamax ala akong bakit? Ada. Lakwan lakman nga ron. Taramanak no na imas matlaing. Ay nawaw, agpili ka laangan iti sa bali lakay. Nay, apa ngay? Betamax ang arod mo tiket ko. Ay kwa, awanan, nai-reserve ta na ba ti a Betamax? Isu nga agpili kalatan iti sa bali. Kayat mo ti barbecue, nanang. Barbecue? Wen, adala ko ni Mari Francia, nanang. No kasta, aglala ko magayaman ti kalugaran tayaw. Wen nga rod, nanang. Lima basak iti ayanda itay, isu anakitak. Ah, kasta ka day. Wen nga rod. Oh, anya ti kayat yun, nanang. Ulo, saka, wano puro akarne. Adda Betamax ala ko na. Adda, nanang. Betamax kan karnilat tangarudan. Naimas nga mente Betamax ala ko ni Luling ijay sintro kahit. Awanan, nanang. Wan, day talaangan. Adumat gayam ti customer mo, anya, Mari Francia. Ay nawaw, adudamot si kang ay mare, anyat umay mo gatangan. Karne kan Betamax man, Mare. Mauray mo ka di mare, mangituno akpay lang. Ay katuan, Mare. Urayak nga urayan. Saan mo't siguro ang mabayagan unay? Saan mo't kit di mare, sakto laang. Sige, agpili ka iti kayat mo ta itunok. Ay, wan, Mare. Daytoy. Daytoy kan daytoy. Daytoy latan, Mare. Ala mare, agtugaw ka pay lang arod ta urayam, Wan, Mare. Naimbag man tan, napanunot mo mati aglako iti kasta? Wen taad damot agatang mare. Keno duma, ketilakok a barbecue ti sida dagiti kalugaran tayo. Wan ta, mabalin mo't ngamin ama isida, Mare. Tipid, kinsan ang masapol nga agluto da mare. Ay, wan Mare. Apay ngay akas jay, nanang. Apa yan, bibang? Ay na, sa bali mo't tiraman ti Betamax ala ko ni Mari Francia, nanang. Kasano sa balay? An, ramanakman. Ay na, saanan, nanang? Di yun ramanan, delikado. Ngat kayat mo asawan, anak ko. Aday tananang, kitaan nyo. Half cook mo, tila ko na Betamax. Saan analuto anaimbag? Kadardara pa inay. Oh, kita nyo. Ay, una yan. Apay ngay akasta. Ay na, di na siguro pinaburakan, isu akasta nanang. Delikado iti salunat. Amangan kunak no isupay ti pakaalaan tayo iti sakay. Ay na, naku nampay, nanang. Anya nga rudan ti aramidom kadagita. Ibalang maun. Saan, nanang? Isublik iti kumarik, tapno makita na matla ang akasto iti ilakla ko na Betamax. Ay wala atap no amuna mo. Wan, nanang. Kaasimot, dagiti customers na, no kastoy lang tila ko na. Awanan mare bebang, naibusan ti barbecue alako. Sa anak nga imay, tapno gumatang manon, Mare. Ay nawaw, no saan ka agumatang, anyang arod ti gagaram.
Imayak, ta isublik ti ginatang kuking ka. Itaan niya aga po nga isublim. Awan malugi ak mo. Kita anaimbag ti Betamax alakong maray. Saan mo't analuto anasayaat? Kadardara, niyaw. Half cook mo't dayta, kita Nagadulakit din aririyo. Mabalin mo't nga iluto yung manan. Ay nawaw, iso nga rod aging matangak kada kayo tawan oras kong agluto. Pasensya kan mare, ngam saan ko nga isubli ti kwartam. Uray di mo isublik ti kwartak, isublik ti lako, maray. Saan kami amang mangan iti barbecue, asaan analuto? Di ka man agarti-arte dita, kas kalabaan nang. Ay na, saan aki na arte ti kastoy, maray? Agan anad kami, tatalagamat adelikado ti mangan iti saan analuto. Kita akad na makit-kita pa ilang tinalabaga, maray. Ay nano, di mo kayat di saan laang. Nagadupay laang mat asaom. Ha? Pobre, arte. Anyat imay-imbaga ni Bebang, Ay, kuha, tatang. kan anyat na nakasupaw. Tila akong samo data. Ay, natatang, adala na patag ang nagsaritaan mi. Apay kas lagap aba kayo itaya. Saan mo't? Adala basit di mi nagkinaawatan. Ngam na urnos mo't laadagos. Sigurado ka. Wen, tatang. Katloan niya man tinagsaritaan mi. Sekreto mi matanday jay. Saan amasapul amaamuan nyo? Anyati ko na ni Francia, anak ko. Hay, isupay tinangato ti boses na kabayatan ti panagsarita may nanang. Di na kayat nga isubli ti kwartak. Nay, apay ngay. Hay, amupay man day ja babae. Nakaar-arte ak kano, kat pobre akmat. Adya, No agsasaw, kat kaslasaan amabalin nga agreklamo ak. Gaputa marigrigat tayo lang, awanan karbangan tayo nga agreklamo. delikadong mga agpay sujay lako na. Hay, amupay nanang. Tiganan siya na siguro ti adday ti panunot na. No kastala ang tilako na, awadlat amaw. Sigurado asaan nga agbayag dahi ta ang negosyo na. Abay, anyat inaramid mo iti Betamax alakong bakay. Ne, anya ti kayat mo asawan, Jojo? Ag dinamagan dito lugar tayo half cook tila ako Betamax kanta duma barbecue. Ay, nawaw. Asino manan tinangiwaras iti dayta? Ti kayat ko amaamuan ket nupudno ka day. Sigurado nga daw mapapal kanya. Kaya't dakla ang adadaulan kadagiti customer ko. Iti anya ko maaga po nga aramidin dati kasta. Ket awan mo't ganaban da. Uso ti kas na italakay. Uso ti mang dadaul iti padada a tao ita apanawan. Ay. Kita abakay. Amang ano inton madamdama ket pudno mo't gayam tagwarwara sa damag may papanitilakom. Ay nalakay, no siyak ti sika, di mon ikaskaso dagita ibagbagada. Di bali tasaan ka mat nga apektado. Anyat parikot mo si Kabebang. Ay nawaw, si kati imay dito'y balay, ngam siyak ti saludsudam iti kasta. Amo kasi ka ti mangiwarwaras half cook tilakok. Ay nawaw, di ka agpabasol akasta taawan amok may papan iti day taabanag. Asino nga'y kumati sa bali apabasulak kat si kalaang mat pobre tinarire. Tapno ibagakken ka, saan lang asyak ti gimatang iti lakom? Saan lang asyak ti customer mo? Ha? Ti kunam kit di nakaar-arte ka ngamin. Dadaulam pa yun ti negosyo. I-level mo man mat ti kinaartem iti kinabaknang yo. Ay nawaw, gaputa pobre kami, awanan karbingan me, nga agrere, kasta ka day? Kunam lan asino ka ngamin nga agsasaw. Tapno ibagakken ka, oray na pobre kami, saan kami amang bangan iti basura? Saan agaputa pobre kami, kat pakananda kami matan, iti saan analuto? Oh, pobre anak ar-arte. Pwe! Hay, rupat kwarta mo't day Francia. Wen nga raw, binaganda ka pa iti pobre na arte. Ay, jakmat kit di ilibak, a pobre tayo nanang. Ngam numakan ti saritaan, talaga an arte Saan mo't aga puta pobre tayo, kat pakananda tayon iti narugit kan saan analuto amakan. Sa bagay Ay, delikado ti ma-hospital nanang. Awan kwarta a magastos, iso amay mayatan ti aginarte, tanumakan ti saritaan, narigat ti ma-hospital. Ay, no amo talang kumakas de tilako na. Saan ta kuman aging matang. Nakunampay nanang,
Pagbalinan damutan nga ayok ti tao. Pabor kampay mo't adag iti lakom anak kao. No awan na saya at ngay bagayo, tatang, mabalin ka di nga agtal na kayo pailaang, Di kay manakta. Ibagbagaklaang, takas makita kit kurang ti proseso. Negosyok da ito'y tatang. Amok tar aramida. Nawaw, isuro ka para ti pagsaya atam kan iti negosyo. Saan ko akasapulan titulong yung tatang? Anya, Kas makita yung mat, busy Ado pa'y tinaskan nga aramida. no kaya't mo ditulungan da kan? Ay saanan? Agi na nakay kitdi. Okay. No di mo kaya't ti agpatulong, at daking ka na ita. Apay analiday ka bakit? Ano ka? Manumot ang tigimatang itilakok itangal daw. Dahil tati bagbakin ka bakit? Na, kasta pa'y matlaang tibagam kanyak ay nawaw. Amangan no epekto dahi tadagiti agwarwaras adamag may papanitilakom a half cook. Basol da di abebang. Na, apay ani bebang ti pabasulam nga Wan ata isulaang mat tinariri. Nariri a pobre. Ay, makapa-stress. Unay kan bakit? Agraman kinapobre na, iraman mo ba yan? Una, taday tamat ti putno. Anya? No pobre ka, amom ti pagluglugaram. No dadumak riri-ariri ngamin, kaslasaan ngagpampanunot. Awan maaramidam no may papaniti dahi tabanag bakit? Karbangan dati agriri. Nang runa pa'y no half cook mo't piman tilakom. Lutuam ngamin anasaya at tapno di da agriri. Asino mo't timayat amangan iti agdardara ngay. Da kayo matgayam ti lumabas, Nana Edita. Wan, naggapuak iti ayan ti kumaray. Ada ka di masapul mau. Dumagas kayo pa'y anana. Gumatang kayo itilako. Ay, kwa, pasensyakan, ngam saan kamin amang mangan iti barbecue. Ay nawaw, awan pagdanagan nyo. Tasaanan a half cook tilakok, Nana. Pasensyakan, ngam talaga apas pailaang. Umasidag kayo taiparaman ko kada kayo. Tapno mapaniknakan nyo apod no ti bagbagak, Nana. Ay, pasensyakan, Francia. Intun maminsan tulaangan. Fritis da ito'y, Nana. Saanan, nabsugak pa'y may. Na Umayak to diti ayan mo no makapangpanganak iti barbecue. Ngam no itakit saan pa'y. Anya? Apay nagbayag kayo nanang, nagnaan nyo aya. Iti ayan da Francia, anak ko. Ay nawaw, apay nga ijay pailaang ngamin, tinagnaan nyo. Kaisumati kayat ko Among kaday. Kayat nak nga ikan iti fritis itay. Kat, inawat yun, tiintad na. Nagkadkadak tauray siya. Mabuto nga may. Nasaya at matno kasta. Delikado nga agpaiso, nanang. Wan nga raw, delikado ti agsakit. Naluto anasaya at kunana, ngam agdwa-dwa aklat ta. Husto lang tinaramid yun, nanang. Saan tayo mat asigurado no pudno ti bagbagana. Oh, Jojo lang kay. Kukwayon, libre day ta. Ne, itid mo matang tilakom, Francia. Pulutanin nyo kada kumparem. Ay nawa, di malugi ka, no? Itid mo mat itilibre ka kami dahi ta. Sana balen Awan mo ti customer ko. Anya, Sayang lang, manmanumo nga minan ti gumatang. amangan mo't no saan analuto da kita. Amangan no half cook. Naluto day talakay, pinaburkak. Siguradum lang ta delikado tagsakit. Wen, danag mun aya. Si kamot lang tagparikot no agsakitak ko naktumag bakit. Saan siya ten nga aglaklako iti barbecue ni Francia nga anak mo? Talaga saanan. Nasurok ang makalawasan. Anya, Awan mo't ngamin ng customer na. day talaang nga agpaiso Half cook to ngamin tila ko na. Day tanga raw. Isuma lang tinangdadaal iti negosyo na. Sayang launay tinarugyan na. Ang awanan maaramidan na. Tanadadaal mo tan ti panagtalag na iti customer na kinkwana. No dapat agririkit makaungay. Ibaga na ang naririta kit pobre na mag. Day tati saan ang nagustuhan ni Bibang.
Nagriri ni Bibang ta saan analoto ti Betamax a ginatang may. Idi kwan, kasta una yan ti unget ti anak mo. Inraman na pa'y ti kinapobre may. Ay, kasanungay itan. Tambay mananda tao. Awan mo't din mapanunot ko nga ilako. Si kantumod nga main. Ay, amok abasol ko tatang. Si kamot lang tinang dadaol iti panagtalag dagiti customer mo king ka. Naimbaglaangan tasan nag-viral iti social media dagiti half-cook alakom. Awan nga rod tatang. Panya ngayon ti plano mita. Agaplayaksan iti trabaho tatang. Wanan No dalakit di mabalin na pag-applyam dita. Ag-apply kan. Wan tatang. Sana mabalin nga ipilit mo tag negosyo. No awan mo't ammom nga ilakaw. Agserbi ko mga adal day taking ka anak ko. Di ka makiap apa kalagi ti customer mo. No addariri da. Solusyonam. Wan tatang. Naamiris kong dagiti bidot ko. Iso nga isardeng ko pa'y man tiag negosyo. Padaking ka day ta anak ko. Sika, tag desisyon para itibagim. Bakit kamutan? Ammom no anya ti rumbang aramidam. Ay, nawaw! Kas negosyante, di ka agbalin arupat kwarta. Panunutam met ti pagsayaatan dagiti customer mo. Ited mo kadakwada ti the best a produkto kan serbisyo. Iti kasta kat agsublidaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.